nsemi ekoso ya edifo no bi wo ha wo mo ye nyame adwuma na ebi ne bebre na de beto eye television so a anase social media ye nyina enim ne ekoso yo prophet oja asori dem na akola bi pie ho asebi ne maame enchire mu no kire se ye wo no na oye rasta empese sebi ne be man so eda ne nantem no ofi ne maame ye fun eba no na ye twadada Emma prophet oja etwa eminu eguye se akola no eye bosumba Emma otwaminu egu aso dem ankrofo ekeka nsem be obi kura se ankrofo be kasa so wo mo kura so ye wo mo na saa tebia no wo mo obi so mo wa mikito mo bobra enti how dare eye prophet oja ba se wo kotwa akola ne tinwi gu a eye nsem be na I say obi obeka bia na prophet abe so ano wa be kasa aso bia se obi obeka papa bia na papa abeyi na no ya se bia na ye se ni dinti no so abekasa we na ye nua be makwakuma enu wo hwa ade na mse mu nyomo industry no na yem hihye se na obi ka papa no abeso ano no kwakuma enu ebetra ayi camera nim twe nanim se wo to papa efo se sebi wo be ya ma college ko ni bi kra ede nani afi because ni okeka ko no ano odin afenso eye prophet ojaba no emi so nya hu ba bia nyame pese wodi ni duye na ka hu ba bia nyame pese wodi ni du ni ba bia nyame de ne kwa ankasa bi won hwe mesko ni bia metra social media so ene ne nkonto kwa ma ono so emeyi na no nti won hwe yi aya ye bifu kese ato eye kokumenu ne papa ojaba ente we ka na we yaka me kokumenu ho enko fa futuo ni bi emra sisia mistake ya ojaba na nse oye papa ehame awo ministry hon say sisi aya kwete say di obia beka bia obeya no ade papa obenya problem obema nkofo bi di wani ma ye fom baby awurade di udu ekọ no ebia papa wonya huni ebia wonya nyintum minim say ya refri anase trimuda dia minim meto wonim say meto me feel you I love you. Who you taste? Who you aware? Now when social in the media something na kwaku majime gwa na make aggressive talk because as a mechanic said yes tie. The obi be kama nka. Omo kasa wo social in the media so omo nka. Anam say omo ka obeso so nti. Obi afa camera no nso de asi ne ho so. Tie o. Amanfo stress mo papa. Anya se obi ti abrochi awa yeye dabi ne de oti abrochi bia na yeye dabi obi ti abrochi mo stressing obi kura abrochi atache no ti sa wo de ho kosa obi du be lose no stress papa ojaba sa wo ma ho kwan a me hu se va mache ana Avram mache va mache so wa ya now omo ka wasem wo platform no so na manfo bi di watem kasetiaw na papa wo social ni media no so na wa for sa platform no papa bibie no ma nipa won pa wasem bibie no nipa won pa nyamesom on pa Kristo bibie no ma betima ko gina sa group wo mu a betima convince wo da nya dia di kasa wo beka no nipa betie obi hu asem say yensem hu opa kanyansa sem say me ameka say wa ya ameka say ye won kofo bebre o momtimi kura di atem abra menka won but nya won na me no mo kasa wo me kasa kire atitru ni abrempon ne badwembafo na enso penfo say adwaye nsuo beto so no na John Saka ti wona o ma bad news comment awo me page ase edi matem omo nya boa makwakume no industry no ministry no ekonedim cause katenkwayo nyankate a eye papa nkwa na man katenkwaye de ebia pro de apro no ka ho bi ana nkwa no kura anwa no ba ni kase ofo sa platform we na man bi mema ni bi ne ye kase tiawo oh my god na papa sa wo hye nkom wo asore dem wo na wo sankofo bebre yade ne said that out na nkofo ba comment wo ho no ameka se wo ho ade ne besi die ne beba obi pese o yet se wo
obi pompa ye prayer topic say opeso eti se ojaba opeso ye soft ti se ojaba focus san kofo no se me godfather no wa donyame ka me buku to dwo wanim de bia no wakasa ade se obi a wapam ye fra so de demo because ye man kofo bi kwan enu tell me say ye wo boys bi wo nchen a mo kasa ma wo mo kasa ma wo so bi ka se mi na ha wo ma ade papa se wa ba yi anu ma obi akasa atia wo de mesrew ade hankofo bi o ma na o ya na mo bibi ndi ai na samba na obi beba na ma attack ni pakro o mo di ni pakro ni level ato ho na papa fama fa ho anya sa ena ye kan say me bedu baby adom ni wo all right but one show ya enkofo bebrebe ma onim up like o mo de fa ho de wani manyam beto fom akasetia unu obi eni ncheche mu bia penifo ka se peni tu akwalafo sanso na akwalanso etimi tu penifo nti we nya asemi anka ye papa besa atwim bebre bia me da asese wo twem akra